Ongitorrien hori, Switch bizen aurkezpenean aurrien gauz, por fin. Zema denpora darogun gamer hautzetik, irratsaioan edo gure telegrameko txatien, komentetan ia Switch barri zer moduzko izango dan, zer ekarko da ben, zelako jokuek egongo diren. Venga bai, bota horrek abizuek, apur bete zuzentzen juteko. Ia gero, azten dani zuzenekoa be volumena ia zelan dauen, bai. Ibinaz probak eitzen, baina igual apur bete afinen birko da, ezta. Eta hori ze, denpora pila daragu ja itxaroten Switch bizen aurkezpen honetara. Vale, apurtxuek izabeu got. Venga, topera, da listo. Eta, jo, gauzan dizek espero dire gaurko, nire aldetik betxetan eban, pasadan azteko direkt horregaz. Erdi aurreratu zala batzun aldetik, baina azken duen espero, berez. Eta, klaro, horren beste joku erakutsi bizan bertan, nila zaten ebala, igual Switch bizen aurkezpenien, kontsoli erakusko dabe, igual zetasun pare bat emon, presizoa, argitaratze datie, eta honedanak, kontu honedanak. Baina ez, azkenien atxo bai estatu bien agaitzik ordu beteko direktan aurren gauz, Switch bizen zuzeneko honek ordu bete irango du. Berez, 60 minutxu badire Nintendo Directik luziena izango da, ze oin ja 8 urte enbien lehenengo Switch originalan direktak 57 minutxu iraun bazen, horren hor parien geratuko dire, gitxe gora bera. Baina, klaro, osan dodana ez, pasan azteko direktorretan, Switch originalantzako joku nahikotxu erakutsi bi esan, batzuk espero genduzenak, beste batzuk ez. Baina, klaro, Switch birako jokurik ez da egon, edo bentsate esklusiborik ez da egon. Eta ordu beteko, gaurko direktan ordu beteko iraupen honegaz, espero dugu, bentset, gauzak egotie. Ez horgaitzi bakarrik, ganera bizerko eta txirako Nintendo Treehouse Live aurkezpenak, ja bai estatu da bez. Espadakizu ezer dan Treehouse bat, bertan ibiltzen dire eurreko direktatan, edo eiruen kasuen, eiruko asokan egoten dizen bideojokuek probetan, aurkezten, garatzaile batzen da batzutan, beste batzutan Nintendoko langileek ibiltzen dire probetan, eta ez gitxe gora bera gameplayze gordinien erakusten. Eta, klaro, Switch biko jokuek erakusteko, bi Treehouse euko doguz. Bizarretatxi, zango neke arratzaldeko 3 bebai azten dizela, oinok errespana bilen, espada ikusin berko da. Baina hainbat orduko iraupen hauko dabe, eta orduen, espero dugu, joku asko goti ez, Switch birako aurkezpen honetan. Tazi, osuk dinosu amentxatien, eurreko azteko direkta eiatxula askorik uste, niri, alde batetik nebalez askorik espero, egiz esan, pentsetan nebana baino gehiago guzti jaten, egize da, igual falte zirela lako joku potentiek, edo bentset iragarpen handiren bat, ze bai egon ziren, igual pare bat, Rhythm Heaven moduen, edo Tomodachi Life. Publiko, oso nitxosko publiko antzako, alde batetik, publiko zabal bat entzat dire, baina bestetik, nitxosko publiko bat entzat be bai, igual ez dire, ja te guztetan terminoa, askotan esan dugu, hardcore, bideojoku sali entzako titulurik aproposenak bestire. Baina nik uste dute, Switchen ibilbidea maitzeko nahiko politxek dizela, batez bekontuten eukina gero, Metroid Prime Lau, kriston itxurudikola, ikusi gendune gaitxik, Pokemonek igual ez horren besteko itxuruena, baina bintxete zeo zer interesgarri da, eta gero hainbat bestelako jokutsu edo ikusi genduzen pasadan azteko direktorretan. Ira dibidez, Marvelen Cosmic Invasion, edo Gradiusen bildumi eta alakoak. Gauza txikitzu bizla ez, baina bintxetuk uste eta alakoak erakustia, olako esusteko, ustekabeko direktatan, eta bentseten Nintendo Switcheri agurre moteko, nahikoa proposa izango dela moten deu. Alan dabe, pentsen aiot, geurko aurkezpen honetan, ez dizla dana esklusiboak izango, igual Switch biko jokueri buruz bakarrik berbaitzen dabe, baina orduen espalitxolan izango, ez da Switch originaleko jokuren bat edo beste iragarritze ikusten badugu gaur, nik uste bentsete kontsola originalari agur politzen moten da bizela edo, zego gandeko oin urte bat, bi, irratxaian askotan kometitzen dugu lez, ja Switchen katalogoa pasamortu beda, etorkizunera begire, eta askotan kesatu izen gara, zozer falte izeten jakila, bukatzeko ibilbidi ez dakizer, azkenien uste baino gehiago lusatu da ibilbide hori, eta
susteko asko egon dire bide horretan, joku handi asko. Orduen, bentsete zentsu horretan, posik geratzeko moduen gauz. Gaurkoari dagokizuna gaitzik, hor ikusten duzu, 8 minutu eta 18 segundo geratzen dire direkta hasteko. Baina jain bat zurrumurru entzuten hasi gara sarietan. Batek injergeizen hartu da benak bentset, dala hainbat influencer ezagunek ja aipatu da bela. Nintendo Switch Online arpidetzara GameCubeko jokuek helduko direla, antzadan ez? Ez pala inora harritxuko, danok zain egon gara, bentset Switcherako hori ikusteko. Ze Switche berabe soberan gai da GameCubeko jokuek emuletako. Orduen, inungo esusteko handiri barik, baina bai asko eskertuko neban berrikuntza bat edo saugarri barri bat izango zen. Ni itzat GameCube da, zalantzari barik Nintendo kontsolarik onena edo onenetarikoa, orduen bertako bideojokuek por fin ikustie Switchen edo Switch bizen bai karagarriz izango zen. Hortazio epatxe duzu ez, Zelda sagako birmasterizazioaren bat, banik pentsetan eban, bentsetu Wind Waker HD eta Twilight Princess HD, ja iragartzi toketa zala. Baina, klaro, untsa epatu dudan GameCubeko joku honek Switch Online erabatu zen, bertsin originalak, igual ez dugu ikusten HD bertsiorik edo berandu hau ikusten duguz, ez dakit. Desde luego, hor zalantza asko dauz. Bai ikusko dugune seguro Mario Kart barriz izango da, eurreko hilabete pare bat ikusi genduen Switchen aurkezpenien erakutsi bien, daturik emon barik, ez dakigu izenik, irudi pare bat baino eskendu zen ikusi, orduen suposatzen dugu hor sartuko dizela gauzak eitxu hau erakusten. Baina horretaz aparte, Mario barriren bat, Zelda barriren bat, edo remaster, remake edo tanadelakoren bat, igual jausteko aukeri egongo zan. Desde luego, joku asko dauz hor, Nintendo aldetik, erakutsi albida bezenak. Eta are gehiago hirugarrenan enpresatatik. Beste rumurru batek injera hartu dut, eta da Baldur's Gate 3, oin urte pare bat, urte terdi, kontsolatan eta PC-en, PlayStation 5-en, Xbox Seriesen eta PC-en estrenezan rol joku bikaine maizulana rakastatxue, claro, ja, Switch bizen injerragaz ikusko gendule Nintendo kontsola honetan. Eta hori bakarrik, aipatzen da baita, Baldur's Gate, saguegaz jokatzeko horrena proposa izenik, igual Switch bizen Joy-Con barri zen, sagu modalitate hori, erakutsiko da bela joku honegaz. Egiz izan aukera pioa da oso hor, ezta? Eta ez bakarrik Baldur's Gate, zenbat joku urten lehik ez, hirugarrenan enpresanak, Switch birako, gelditzu barik, Rockstarren gana bagoaz, Grand Theft Auto 5 ez dago ondioko Nintendon plataforma baten bez, orduen esan izango bapes harritxekoa, edo Red Dead Redemption 2, eta, beste hainbat garatzaile dauz hortik Nintendon jokurik kaleratu barik geratu dana, eta igual oin ikusten duguz dana, hemen Switch bira heltzen apurka-apurke, ze argi dau kontsola honek asko salduko da bela, jokalari zen base handize eukin leike, Switch originalagaz, da retro batera garretasunegaz batera lotute, da hor oso ondo indabe Nintendokoak. Beste kontsolak be gauza bera etzen dabitzela, baina Nintendo aldetik beti espero dugun zer da, eta ganera fizikoki, erabilalizetie fizikoki zein digitalki zure joku sarrak Switch bizen puntazo bada, eta nik uste dute askori salto amotera animeko dutxela. Elden Ring, eta zio, zalantzarik parik, nik uste baietz. Ziren Bandai Namco joku beda, Bandai Namco Nintendo gaz oso lotute gotenak, joku asko kaleratzen deuz Switch originalan, orduen Elden Ring moduko joku beti ikustie, berez, teknikoki ez da horren beste eskatzen, bai, arasokaz eta gonda, errendimendu arasokaz da bilile askotan, baina berez ez da bier horren besteko hardwarea mugitzeko, ni pentsena jot Switch bizen arazo handirik barik mugiduko dela, eta horren ikusko gondule. Egiz da ez da guzela ikusi, Dark Souls 2, Dark Souls 3 alakoak Switch originalien, baina Elden Ringen pelotazo horregaz, nik uste baiet, erungo da bela Switch birabe bai, eta hor beste publiko zabal batekie ja saldu da bezan, zema ziren, 25 milioi, okerrespan abilen, horrek gainditzeko. Bai, ni behorduren abilei argi, ongitorri, ez dakiz espero, esan duten moden asko bota duguz, baina Nintendo data, Nintendok igual euren estiloko aurkezpen bereziren bat eitzen dugu. Orduan,
urduri bai, eta batez be presizo ezagutzeko, kaleratze data ezagutzeko, hirugarrenan jokuek jarraitute. Ia Hollow Knight helduko dan edo ez jakitzeko. Ze bai broma bat emoten dugu, betikoa Hollow Knight Season, ja zenbat txantza bota guzen horregaz, zenbat buelta mondo etxaguzen, baina egize da, pasan hastien, okerrezpana bilen, Steameko orrialde ofiziala eguneratu eban Team Cherryk, espan askorik eitzu, informazio datu pare bat eguneratu ebazan, baina, klaro, ja, seinale txikitzu beda. Martxan daula, edo bentxete aktibo da biltzela erakusteko seinale bada. Eta igual ikusten dugu gaur, ze bentxete Perez Silkson bueltak abi izan nien, hasi batean Nintendon estandatan, eiruko estandatan, eta agertzen zen, orduan, igual eurekaz barriro elkarlan hau tiretu gure dabe. Gaur erreserbiena, ba, igual bai, nik ustot, dana ondo badoa bentzet, martxan jarriko da bela, ze ganera, klaro, gero munduko bira horien behar dabe, suitxe erakusteko, probetan izteko, momentu zekainera arte lusatu da bela esango neke, nazi arteko bira hau, orduen, pentsen aiot, ordura arte bentzet ez da bela kaleratuko kontsolie, baina igual erreserba sistema bat, gana Nintendo eta Japoniarrak dizen modukoakaz aldabela hain, ba hori, ezta? Estimiteka moduen, adibidez, zure Nintendo erabiltzailegaz lotu aldabela erreserba bakotxa, jenti zoratzeko ez egoteko, ez? Eskalperrak eta alakoak eundaka Switch bi erosten gero merkatutik ba, arazoak emoteko. Nik uste baietz, aldabela abiatu alako zozer, hori, erabiltzaile bakotxeko Switch bi bat, saldu alizeteko, eta gurre moten. Bai, lehenengoa Breath of the Wildekin heldu zan, Switch bata. Eta, egiz izan, kontsolien lehenengo zurrumurruek, oin urte pare bat, Gamescomen antzadanez ateitxizen atzien erakutsi bela, bueno, kontsoli bera ez, baina bai atal teknikoa esango dugu. Eta bertan erakusten biena esan, Breath of the Wild originala, 60 FPS-etan, bere izmena igon da uste dut. Horren loetute geur beste zurrumor batek urten dugu, esan ez, laukarako outputekiko da bela, Switch bisek, ikusko dugu, ez dakitz. Petxena diot baietz, espadan bere izmen originala, ba, DLSS edo alako eskalatze sistemak erabilitze pentzen aiot. Bai balizoko da bela laukan funtzionetako. Eta bueno, besterik barik, saietuko nazi moten txapandirik, trailerrak eta dauzela. Zuek komente, bale? Ia volumenak ondo dauzen, nire botxa pizke jaitzi bierdan, edo bidizio nahigo, edo danalakoa, zuek komente. Eta purka-purke, bagoaz, bere saietuko naz bebai, irudi osoa jartzen, bidizioan, ez egoteko nire jetoa ikusten denpora guzti zen, baina ia. Den presentazioa, Breath of the Wildekin, lalen handiz, ja. Eta ganera, Zeldan, Breath of the Wilden bidizio hori, Switchegaz batera erakutsi bina, eta igual Zeldan trailerrik onena, eta buena. Gero ganera abesti zesperela erabiltzen jokuen, eta urte batzuk berandu hau abesti hori soinu banda bategaz batera kaleratu bian, ba bueno, ikusko dugu. Baina momentuz, bagoaz. Vale, Mario Kartegaz goaz. Bai, gidarik gehiago gongo diroengo honetan, emoten da bena gaitzik. Bai, ba, lantzak eta dana, ez? Eta zirkuitu erraldoiek emoten da bena gaitzik, baitze. Oso ondo ikusten da, bai. Ez dago aldaketa handirik estetikoki, baina jo betxuslako zirkuitu handizek. Horrek raia lukari emoten man, protikoki.
Ta zirkuitu mordoa, lehenengo trailer baterako. Bitxu, eslaietako... Eta hor matatik salto bikoitzak eta letxe danak. Jo, Hola! Ui, transformazioak. Da igual horrek abilizisek emongo dabez, edo jantzisek aldatzeko izango da bakarrik. Mario Kart World, bitxo. Askok aipatzen biden hori, ezta? Zirkuitako igual lotut egon zirela, edo alako kontuek. Ba, oso etxurona. 任天堂スイッチ2のプロデューサーを担当しています。太田です。任天堂スイッチ2のディレクターをしています。佐々木です。任天堂スイッチ2の本体設計を担当しています。最初にご覧いただいたのは任天堂スイッチ2の専用ソフト Esklusiboa zelan ez? Espero gandun. さて、新しいマリオカートはどんな風になっているんでしょう。A brand new entry in the Giuseppe, Mario te la Kart satorra, series is launching exclusively on Nintendo Switch 2. Welcome to this vast world. Kart races are held throughout various regions that span the globe. Bale, bai, egongo dana konekteta edo zirkuituatik bestera jauzi eitzeko aukeri egongo da. Burnout Paradise, zentsu baten ez? Bitxu? And in this Mario Kart game, you can go off the racetrack and drive virtually everywhere in this Bai, world. Burnout Paradise guztiz. In the classic Grand Prix, race through 4 courses in a bid for first place. Momentuz, bost kopa egon dire hor. Da, karo, retrokoparik ez da gongo igual. With 24 drivers in each race, Ogota lau gidari. series history, the competition is gearing up. Uf, aia sotxironako. Uf. A ber, beste modaletatik. Introducing Knockout Tour. Race non-stop from one corner of the world to another. No, bai hor kopa desberdina dauz. There are multiple checkpoints along the way. If you're below the placement shown when you hit a checkpoint, you'll be Bitxu, ze guapo hau. Saldu bizara lehenengo gitara izin artien, aurrera jarraitzeko zirkuituen edo lasterketan. Rollo outrun eta apurrete eukideo, ez? around this vast world in free roam. Eta gero ja mundu aski edo izango zena, ez? Ondo, ondo. By going off-road, you can explore new areas and routes. So drive wherever your heart takes you. Oso lan dute, Mario Kart barri hau. You can also go for scenic drives with friends. Eta, klaro, egiz da igual grafikoki ez dauela horren besteko jauzize, bai badau, Baina, klaro, mundu irekiko joku baten aurringo zengoan. Eta bitxuzelako kokalekuek eta dauzen, A brand new race across the entire world starts here. Mario Kart World! Ba, izugarri ze. The game launches on the same day as Nintendo Bai, Switch 2. oso ondo, More details about this title will be shared in Ah, an bitxu, upcoming Mario direkt Kart berezize World amazazpi zen. Direct. So be on the lookout for more information in the future. Claro, dati hondi esan barik, pentsen nahi dut gero esango daola, claro. ワールドは任天堂スイッチ2と同日に発売します。さらに詳しい内容は後日改めてご紹介しますのでお楽しみに。続いては任天堂スイッチ2で新しくできることをご紹介していきます。 Bale, ezaugarri barrize, kontsolienak. これは Lehen C botoia agertu da, bueno, aurreko gunean, Nintendo Today aplikazioan bidez. 右の Hor dekozue, hor home botoia azpizen. C ボタンを追加しました。この C ボタンで皆さんを新しい Suposatzen dugu komunitatien botoie edo izango zala, edo, a ber. Mando barrize gonda horra? Pro mando barrize. Hori da, bai. Hori da. Hotz eskotxata, bidizoak eta alako kontuek izango dira.
Introducing Game Chat, a new feature for Nintendo Switch 2. Hey, what's up? Can you hear me? Hello? Hi, missed you. With this feature, you'll be able to Agurtzeko aukera communicate nahi with duzu. friends and family while playing a game. Bai, Nintendo izen da edo oso ondo, edo oso txarto. Online geuz ezaugarrizek inoz dira izen euren indargunitako bat. While using the Game Chat feature, your voice is recognized Baina by jo, a basan microphone ordu, built into the hau console. Switch originalak eukin beran, jo. You're still behind me, right? Alright, let's keep going. Okay. It can pick up your speaking voice clearly, even Abetxu. from a distance. Look at this. Jump on here. Hori ez da txarra, urrunetik hartze dutxula botxa. Let's make a left right here. Let's make a left. When it's noisy around you, your voice will still come through clearly. Eta letting you chat Discorden with ease. moduen By a boat. filtretako aukeri dago. Ondo. Ahotsa And filtretako you da can use txukuntzeko. this feature in handheld mode too, letting you easily chat with friends and family. Handize horre, ikusi dugu lehen eskien eskuetan Switch bize. Sharing, Eta handitxu izen da, you can also share your game screen. Did you see someone just like go on top of that dinosaur? Really? They can do that? Can do it? You guys are doing it. I want to do it too. Oh, shoot. Oh. Ooh. Oh, he's trying to eat me. He's trying to eat me. Okay, I got it. I got it. Oh, no, 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 no. Okay. You can chat to your heart's content, even while playing different games. Ah, behitxu, eta beste jokalari zen jokuek ikusteko aukeri dago edo. Oh, wow. I'm like in the sky right here. I fell. I'm falling. I'm falling. I'm falling. Okay, we got it. We're safe. We're safe. Kirby, look, you're on a star. That's so cute. So cute. Eta bueno, hori dezaburutera ikusten, ez? Switcheko... You can Switch adjust the originaleko size of your jokuek game balizio da bela honetarako. Guys, I'm lost. Like, Where'd you go? Ba, seguru, baietz. Ikustetela hor, beste mando azte zen proa, ez? Zenboten ba, zera zala. Biloikonak lotzeko mando... Ez, eskeleto hori, esango gu. this is where I have to do a little wall ride. So everyone can watch them play. Oh, I think I know where you are. I think I know where you are. Wait. Okay, I think we have to ride. Bai, eta toketik ganera, depende, ez? Nundeko zuen arabera. Okay, are you ready? Zenik adibidez, telebista atxin eukitxot. Orduen hortik mugitu inberko zen. On the right Joy-Con 2 controller, there's an additional button. With the C button, you can pull up a chat menu. Oh, really? Wait, actually, guys, I got a call coming right now, so I'll be right back, yeah? Okay, for sure. Here, you can quickly and easily mute yourself and more. And there's this. Hala, bueno, kamarak eta kresto danak. You can also connect this camera to the console. Arzen bat eurotan uste duzu, eh? Hey! Hey, what's up? Hello. Yo. Nick. Hi, how's everyone doing? Good? You Ah, can vale. appear on screen and video chat while playing a Ados, game. ados. Faces on here. Wait, Nick, how was your test yesterday? It was good. Eta berak apelo With just the camera. kroma efektu hori behitzen dugu, edo, zuzer. Can you wait for me? Please look forward to games which use your camera No, feet betxu. like this. Ostras. Baina Mario Party hau, Left. Okay. jambori da, ezta? Sin más. Oso, ja moldatzen egon dire Switch birako eta kamaran funtzionetako, edo. You can play games and hang out as if you were together in the same room. Play together or compete in online multiplayer games. Chat while playing your personal favorites. Decide your own rules for Jan paranoita nabili ja joku barriren bat agertzen da, de repente, ez? or hold Baina, a ez, sports momentuz, competition Switcheko between ideanak. families. All together, anytime, anywhere. Game chat. Bueno, ondo, sadanak espero gondozu zer da, baina bentset itxuro nauki dugu, ez? Lan dut egon dela moten ゲー dugu.ムチャットはお友達やご家族などフレンドとのオンラインプレーをもっと身近にまるでその場で一緒に遊んでいるかのように楽しんでもらいたいとの思いから開発しました。先ほどの映像に出ていたカメラは任天堂スイッチ2カメラといって任天堂スイッチ2と同日に発売し Hori ます。 salduko dabe, bueno, bi horremot este. ゲームチャットをご利用いただくには任天堂スイッチオンラインへのいや加入 bueno, が bai. 必要になります。 Argi egon da. ですが少しでも多くの方に体験してもらいたいということから無料でご利用いただける期間をご用意しました。ぜひ遊んでみてください。ゲームチャットは
見守りスイッチに対応しており、お Zake, 子さんがお友達と遊ぶ際に datorren urtera arte, urte beteko epi egongo da erabiltzeko. Raro da, ez? 設定が可能になっています。もう一つ、ご家族やお友達とゲームを遊ぶ新しい体験をご紹介します。任天堂スイッチではソフトが1本しかなくてもジョイコンをお裾分けして遊ぶことができますが、Osea, parsek bat edengo スイッチ2 da. ではさらにソフトがない他の本体ともすぐに一緒に遊べるお裾分け通信ができるようになります。 Ba, お裾分け通信はスイッチ2はもちろんスイッチでも受け取ることができ、 vale, lokalien eta 最 bestela. 大4台でプレイできます。相手に自分の画面を見られたくないゲームでも1本のソフトで一緒に遊べます。またオンラインにも対応しており、 Eta Gameser oso ondo, oso ondo. ゲームチャットの Hau guk oin ez dugu erabiltzen askorik, baina lagunen artean bai erabiltzen zen parsek eta Steamen Remote Play Together. Eta kriston ezaugarritzea egiz izan. Joku bakarra erabilitz online jolastu alizetie tokiko mutu jogara izango balitz moduen. Asko eskartzeko da, osaki itxel. Eta Nintendo joku ekartzea, normalien multijokalari bideratuta dauzela, baina nite digo. 続いては任天堂スイッチ2の本体をご紹介します。映像をご用意しましたのでご覧ください。 Vale, pantalla handi zaue, baina ez da lo dizaue. Has a bigger built-in screen. Here's how that compares to Nintendo Switch. The console's thickness remains Ondo, the ondo, same. hori importantia da. Baina eskertuko esan natxien ergonomikoa bezeti atzetik. With approximately double the pixels compared to Switch, you can enjoy games in greater detail on the 1080p screen. Ah, bitxu, HD pantalla. Egun da hogei, The screen fremetaraino. supports up to 120 frames per second, allowing for smoother gameplay in supported titles. Gero ia hori moldatzeko aukeri moten, LCD. The LCD screen is more vivid. Bentseta and HDR supports deko. HDR, providing HDR more gaz asko contrast nabarituko da, to light bentsete. and dark areas of the images. The Hori, all-new magnetikoak, Joy-Con ez da lagon bai controllers iztatute. connect magnetically. Strong magnets keep the controllers firmly attached to Bitxu. the console. Igual Detach botoien the bategaz edo, controller ezta? easily Bai. by pressing the release button on the back. Ah, bitxu. The SL and SR buttons are bigger Ondo, ondo. for greater comfort and control when playing with a Joy-Con 2 held horizontally. Hori esko eskartzen da. Eta hori bai, stick handi hauek be, palanka handi hauek eskartzekoak izango dira. Ah, sague. Each Joy-Con 2 controller can be used as a mouse to play in compatible games. Both the left and right Joy-Con 2 support mouse controls. A ber, zelan hori, zer ergonomiko hasta. By adjusting the audio balance between the ranges, sounds from the built-in speakers are clearer and more natural in handheld and tabletop modes. It has a built-in microphone, so you can voice chat with friends anytime. Da, bitxo, azkenien egin dabe, enbierbiena. Switch originala hobetu, alde danatatik. Technology to filter sounds, so your voice Eta niri bentsat berotzen da bizti, Depende precisa, Even if claro. you don't have a surround sound system, games can be enjoyed with more immersive, three-dimensional sound, as if it were coming Bitxo, from irude all audio, hau around you. PlayStation bostien eta pila eskartzen dan. Ez, ezaugarri beda. Eta, bitxo, postekoa. Place your Nintendo Switch 2 however you like with a large, sturdy stand. Ondo hauek ezi bien OLED You can move bertxinoagaz. freely, like this. Da, bitxo, ondo. Bi USB-C port oso ondo. The USB-C port found on the bottom of the console. There's one on top as well. It's handy for connecting a USB-C camera or charging in tabletop mode. Nintendo Switch 2 comes with 256 gigabytes of internal storage, 8 times Es that crack. of Nintendo Switch. Ez que hogeita hamabe giga, hasta se bez. Save data and more. Reading and writing data is also faster.
Lauka, bueno... Use the Nintendo Switch 2 DLS zeukidu de rigor. connect to your TV and enable Ostras, doka katxarra da, holan ikusitzea. high resolution for compatible games. HDR is also supported in TV mode. Bitxu. The Nintendo Switch 2 dock has a built-in fan that keeps your console cool. Ah. This helps keep performance stable. Bitxu. On Nintendo Switch 2, you can play Nintendo Switch 2 games as well as compatible Nintendo Switch games. Ia zehazten damen zeintxutan ezin da jolastu. Ze pentsen nahi jogu, Ring Fit Adventure eta alakoak izati, berezitzasun eukitzen biezela Joy-Conakaz. Tamaino gaitzik izango zirela izen batera garrezek, baina bestela arazo handiri barik ibiltzi beste ご覧い tanatan. ただいた通り、任天堂スイッチ2は単に任天堂スイッチをバージョンアップしたものではなく、本体設計を一から行い、新たな遊びの機能を盛り込みました。そしてスイッチ2のことをもっと深く知ってもらいたいと思い、とあるゲームを開発しているのですが、 venga. 川本さん、はーい。私がいるここはまさにそのゲームのフィールドなんですが、そのタイトルは任天堂スイッチ2の秘密展というスイッチ2の専用ゲームです。私はここにいたんですね。では皆さんをこのゲームにお招きしましょう。 Egon ziren honen zurrumurru baitze alako leku hub online bat edo. 磁石はどこにという話題ですが、本体とジョイコン2は磁石によってくっつくんですよね。で、その磁石、実は本体にだけ入っているんです。一方、ジョイコン2は SL、SR ボタン Hori untxe bihar dugu hau dana. 別でできていて Ondo aztertzeko. くっつくというわけなんです。さらにこの2つの間に強い磁気回路ができるので、本体とジョイコン2は簡単には取れません。こんな感じでいろんな秘密を知っていただくことができるんです。他にもジョイコン2にはマウス機能がありますが、ジャイロセンサーと組み合わせることでこんなことができちゃいます。 Ondo hori. ゴルフクラブの向きをジョイコン2で調整してカップを目指します。マウス機能とジャイロセンサーの組み合わせでできる遊びです。 Ia, bueno, itxura bat dien ez dela Wiimotetik asko urruntzen ez da, ゲームやデモを楽しみながら体感すること baina も zehatza dela moten du. Azkenien giroskopikoak ez 秘密 da, の種類はスイッチ2ならではの特徴から、言われないと気づかない eta よ hase う de な Rumble, ez, 細かな技術まで vibrazioa eta hori garragaz danagaz. たくさんあります。 Epa, 任天堂スイッチ2と同日にダウンロードソフトとして発売します。 peit, 興味のあ ordainpeko る izango 方は dago. ぜひ遊んでみてください。 Nintendo. 続いて任天堂スイッチ2の周辺情報についてお伝えします。これが任天堂スイッチ2の専用ソフトのゲームカードです。形状はスイッチ版と同じですが、色が赤くなり読み込む速度がぐんと向上しています。続いてメモリーカードですが、スイッチ2に対応するのはマイクロ SD エクスプレスカードになります。マイクロ SD エクスプレスは SD カードの新しい規格で高速なデータ通信が可能となります。これまでスイッチでお使いになっていたマイクロ SD カードは使えませんので注意ください。またスイッチからスイッチ2へのデータ移行は任天堂アカウントでログインしていただくことで、セーブデータやゲームソフトなどが転送できる丸ごと転送機能が使えます。そして新しいプロコントローラーが登場します。ゲームチャットを起動 moten oso desberdinez, ze botoi horik endute. 面には好きなボタンを割り当てられる GLG ボタンが増えました。 Atzeko palanka horrek klabe dira. さらに Ia makroak eitzeko edo nahi bezala aldatzeko, botoik aldatzeko aukeri modu eskuen. 公式ホームページを公開します。また私たち3人が任天堂スイッチ2の開発についてお話しする開発者に聞きましたも公開しますので、合わせてご覧いただければと思います。ここで任天堂スイッチ2の発売日をお伝えします。 Hogeigarren minutuen, Nintendo Switch 2の発売日は6月5日です。 Ostras!
皆さんで遊んでもらえる日が来ることを Ostras, espero baina asko sarinago. Ba, hor ni jarri errezerbak bai ala bai haseko. さて、任天堂 Kainak Switch bost. 2で Buah, 遊ぶ bai nola, ゲーム espero は inoekin ginera bez. 大きく3つの種類があります。まずは任天堂 Switch 2の専用ソフトです。Switch 2の性能や特徴を生かしたゲームをプレイいただけます。 A ver. 2つ目は Vale, 任 taskena. 天堂 Switch で発売したソフトです。3つ目は任天堂 Switch 2エディションです。 Originaleko, hori da. Switch originalan hobetutako jokuek, bertsinoak. Baina, claro, honek zelan funtzioneko dugu. Aparte izango dira, besterik barik, bitxu. Hau da justo, aipatu dugun igual Mario Party Jamborigaz, bideozko txata edo erabiltzeko aukera hori ez. Baina, claro, zer da dira, doako eguneraketak, aparte erosi berda joku, Mario Party Jamboree is getting an upgrade on Nintendo Switch 2. Upgrade, a ver. The upgrade expands on the base game and adds new features, including mouse controls, Ah, vale. audio recognition, Rumbo igual bai izango da ordainpekoa edo aparteko bertsino bat. and gameplay that uses a camera accessory, all of which can be accessed on Switch 2. Baina, ma. Let's check out 3 new and updated modes. First up is Mario Party mode. With a single camera, up to 4 players can join the festivities. You'll be able to see each other's faces as you play, so you can experience all the reactions and emotions in real time. Or 4 friends can take the party online. Seguramente si tal, vaya. Ez dakit, oza, petxetan eban les, igual izango zirela bakarrik aldaketa txikizek edo, baina honek egize da eduki barri asko dakarzela, Orduen, ez dut uste doako ezin honek. Guide an RC car with your voice. Go! And compete in other minigames using full body movement and sound. Finally, take a ride on the Bai, eduki asko dire. Eta aztek itxura txarra ganera. Guronetez, beti gura ausentez Mario Party mini joku arruntek esango dugu, normalak, mandoagaz. Baina honek itxura hona eki. When you enter a pipe, a minigame will begin. There's a bouldering game where 2 players each control an arm. And one where you shake a can of spray paint and quickly tag objects. Enjoy the thrill of these intuitive minigames. How quickly can you reach the station? From minigames that use a camera, the built-in microphone, mouse controls, and Rumble, the biggest party yet is getting even bigger. Super Mario Party Jamboree, Nintendo Switch 2 Edition, plus Jamboree TV launches on Nintendo Switch 2, July 24th. Bai, guztiz aparte. Nintendo Switch 2 players who already own Super Mario Party Jamboree can upgrade to Nintendo Switch 2 Edition plus Jamboree TV by purchasing an upgrade pack. Eguneraketa moduen, bale. Precision arabera esango dutxu beto doa dauen edoz. この他の Nintendo Switch 2 エディションを A ver, beste adibideren bat edo besteekin. ゼルダの伝説 Breath of the Wild と Tears of the Kingdom Bisek, bale? Hori, 60 FPS izango dizla suposatxo lauka. 解像度やフレームレートが向上し鮮やかな色合いを表現できる HDR にも対応するなどより高精細で beste edukiren bat edo beste dagoen? プレイいただけるようになります Ez. さらに bai. ハイラルの冒険を深く楽しめるゼルダノーツが使えるようになります。ゼルダノーツとはスマートフォンアプリ Nintendo Switch App からご利用いただける Nintendo Switch 2 Edition 専用のコンテンツです。 Osea, sin más, menuen ikusi aldo zuzen gauzak baina mugikorrian. ない祠などいろんな場所に案内してくれたり Guidance activating. Proceed north. 他にも作ったものを QR コードでシェアして Etxo ere bidez guai dago. Beste txorra bat izan da, baina autobilderako kontu partekatzena da guai egon leke.
冒険がより楽しくなる機能がご利用いただけます。 Bitxo, da adibidez doakoa izan beharko zan. Seguru ezetz? Ba, doakoa izan beharko zan. 星のカービィディスカバリーで Kirby は na Star Cross World. フレームレートの向上を DLC 生かしたはい。スイッチ2エディションのみで楽しめる一応追加ストーリーが登場します。舞台は不思議な流星の力で変化する新世界。カービィの新しい冒険にぜひご期待ください。 Ja, espero dut, precisoa, ganorazko ezetie. Epa, Prime Lau... メトロイドプライム4ビヨンドですか？スイッチ版に加えスイッチ2エディションも発売します。 Santarra esen, tío. Es que... 通常操作の他にマウス操作による直感的なプレイ Ojo, が regas, 可能になります。さらに 4K Auka 60 hirurogei, FPS で vale. 没入感のある世界を探索するか、フル HD 120 FPS の Uf, 120 FPS-etan, を楽しむか、 Kontuz horregaz. HDR に対応した2つのモードを好みや Jokoia berez oso ondo ikusten da. お選びいただけます。またこの秋に発売予定のポケモンレジェンズ ZA も Jo, baina... スイッチ版に加えスイッチ2 Ja estreneta dauzen jokuekaz, ulertu aldot. Vale. スイッチ2のスペックを生かし Baina... Metroid, Pokemon hau... Vale. Osa, Switch birako bertxinoa gotie, baina ez izetia aparteko oso zer. Osa, Switch originalak horrez ezkero. Gero Switch biko bertxinoa, oboto jutia da, listo, sin más. 任天堂スイッチ2エディションですが、パッケージ版とダウンロード版を発売します。またすでにスイッチ版のソフトをお持ちの方はアップグレードパスをご購入いただくことで Natan プレイできます。 ordaindute, jo. 任 Madre mía. 天堂スイッチ2エディションをお楽しみに。 Oso, Mario Party na ondo gonda, Kirby na ondo gonda, Duki gegare barrezek izan dire. Baina, Zeldana ez, Zeldana besterik parik, kalidade dobien izen da. タイトルをご紹介します。 Iat ondo iruditzen, hor gaitzeko こちらをご覧 bereti. ください。 Ez que, de hecho, kontsoli saltzeko ezaugarri politxe da berez, ja Switcheko zuzen jokuek hobeto ikusi alizetie, ez? Nik uste dut horrokerren da bela. Ui. Bai, hori, guztiz adoz, jarri. Nek itxura kurioseko desloa. Drag and Drive. Ez que betxo, jokoene dire, bari, ba, Wii Sportsen moduen, izango dugu. Kontsolien gauza barrezek erakusteko aproposak, perfektoak. Ia, bentsete, dogan sartzen da ben, baina ikusitxe, hau, Switch bizen gida hori edo mundu hori doako izango dela, ba, ez dakiz pentseu. Hau, baiker, ban, momentuz, alde batetik oso posik, erakutsi da benagaz. Bai, ez, ondo. Betiko lez Nintendo danagaitxik kobratan dabil, zelan ez. Baina momentuz erakutsi da esan gauzak oso ondo, bai Switch bizen hardwareari dagokizunez. Mario Kart barrezi ikusi dugu, kriston itxuri dekola. Oso ona. Eta oin ibili erakusten Switch originalan jokuek, ba, hobetute egongo izela kasu batzutan. Switch birako, baina hori be ordainpekoa izango da. Hobetzeko partxe hori edo eguneraketa hori ordainpekoa izango da, ba, Zelda, Kirby, Mario Party dalako kasuen. El Ring. Bueno, zelan salduko da honek Switchen, ahi ama. The rays of grace that guide you through your burden. Ia, zer etxen daben, I have no espantzinoa batera saldu, bizek aparte. golden law. May you take the throne. Tarnish Edition, orden igual bai, bize batera izango dira.
Hey, I'm Greg Kasavin Hades from bi. Supergiant Games. Here to say that Ondo. Hades 2 is coming to Nintendo Switch 2. Our first ever sequel introduces the Princess of the Dead, an immortal witch out to Sarbide vanquish the goiztiarra sinister oso power of ona time. da. Lehenengo Hades guzti batxue, The underworld to the ends of the earth. bai ala bai, jolasteko joku izango Dozens dago. of characters from Greek Imitze, myth, ja parketa a itxiot, story that oza, reacts to your every lehenengo setback. bertxinoan nahi ordu asko sartu nebazan, ba, gota mapiku ordu. Quickly pick up and play when Eta oin gitzi atara bien eguneraketan dibet, oza, pilloa gehitzen da bezena, baina egiz izan ja naiz gura dut itxaron. Joku bukatu arte da horre gurre mogotxago. カプコンの中山です。 Uno Resident Evil danak etorko dira. するタイトルは Street Fighter, 6です。本体を持ち寄っての ba, Capcom ekatako deuz hori, Resident Evilek, Monster Hunter, kristo danak Switch bizen. ソフトは通常版の他に総勢26キャラクターを収録したイヤービチョ1、2ファイターズエディションの2バージョン。さらにゲームと連動する DLC borrokalari danak, ostras amigoak, ja, astute ja. Bueno, amigoakaz, ez da emoten oso txukunek horrek ez, baina hasiko dire gure emoten duen. Initiating Arsenal boot sequence. Weapon safety mechanism confirmed. All operating at normal levels. Testing data link with spine. Normal. Commencing launch. Ez dakiz zera, Xenoblade egon espentzetan, baina... Where our freedom was restricted. We will finally be liberated. Arbor, kor emoten dugu izan horan ikusitxe. Bai, ez da, monolizena emoten dugu, ez? Ez iker, esan dabe, Tati, esan dabe. Ekainak, zizina, 6, 2. Prezizioa ez da bazaldu, baina ekainerako jasoko dugu. Sovereign axiom. The Trinitas has almost completed a weapon that was created to destroy all humanity. No! Because we're in the middle of a war. Don't you get it? Bueno, etxurana dekonek, Stop you. I'll tear you apart. All children. Ah, bale, demonek, bale. Ez dugu jolastute, demoa probene ban, edo zera gozan da ibili nintzen, baina total astute ja. Hey, this is Joseph Forrest from Hazelight. Zelan ez? I'm super excited for Split Fiction to come to Nintendo Switch 2. The game is a story about friendship. Ja, haue jokatzeko gogo asko gaz nabil, oso balorazio ona jaso deuz. Urteko jokurik honetarikoa, segurunik. Eta bai, zutxerako perfektoa. Gehitzen badabien lehen apatu den opzio hori, bueno, berez badekola ez, baina remote playena eta, baina itzel. And of course, you'll be able to play Split Fiction on the day Switch 2 launches. Ekainerako hau bai, ordu? EA Sports, we're bringing fans together across the world, both on the pitch and on the gridiron. We're excited to announce that EA Sports FC will be coming to Nintendo Switch 2. Madden NFL will also be arriving on the Nintendo platform. EA Sports, it's in the game. Hi, I'm Alan Tu from Avalanche Software. We are bringing Hogwarts Legacy to Nintendo Switch 2. Honen hobetutako bertsio bat be. Enhanced graphics and seamless world transitions. You'll be immersed in the Wizarding World like never before. Egiz izan ez dakit zelan doan originala Switchen. Claro, hau berez Switch originalako behaztren izan. Discover the enhanced magic when Hogwarts Legacy launches on the same day as Berez DLC-ren bat edo gonziren eitzen, baina antzaden ez deskarten dabe bigarren jokurako. Tony Hawk, vale? Bueno, betxet posteko da, ze ikusten da, ez? Joku, hirugarrenan joku sarrak zein barrizek. Ize hasikera batetik egongo dizela Switch pizen. Eta kolpe gogorra PlayStation bostentzat bat ez be? Xboxeri aurre hartxie lortu da bela argi eta garbi. Ba, behitxu, oin Switchen kontra bierko dugu bai ala bai. Ui, Bob Esponjan kontu kasa. Hello, this is Christian Elberdam from IO Interactive. Hitman. We are bringing our flagship title, Hitman World of Assassination, to Nintendo Switch 2. As the best assassin in the trade, Agent 47 does everything he can to accomplish his mission. And how each mission progresses will vary depending on the player's imagination. Our ever-expanding game will Bada berakusten ez ebez, violentoa. Plus, we are excited to bring another familiar agent to James Bond, erakusko da por fin. Zemat urtea hau iragarri zanetik.
espero Nintendo Direct baten agertzi hau, inundik inora bez. A ver, erakutxe gehiago, James Bond. The world's favorite spy is coming to Nintendo Switch 2, Joder. so stay tuned. Benetan, urte pilloa da ez da erakusten eze bez, tio. The story of life Final Fantasy beratzi. never fades. Ez. Justo gon garela horren zerakaz, zurmurukaz, baina Bravely Default oso ondo dagoela. Oso gu berezize, JRPG benetan berezize. Baina justo untxe Square Enix dabil Final Fantasy bederatzin urte hurrenagaz, eta beste zurrumurretako bat hori izan, ikusko gondule remake edo remasterren bat, Switch bizen aurkezpen honetan. Square Enix presents the classic fantasy RPG, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Set foot in Luxembourg as a warrior of light once more. Launch day. Yakuza... Bueno, Yakuza danak bai. Joe. Zero, ondo. Kiwami atara bien horrekoan. Director's Cut. Ojo, cuidado. Zer dago? 1988年、東京と大阪、2つの歓楽街を舞台に土地を巡る争奪戦が勃発。 Ez da remake? Zer eduki barri edo zer dekarronek? Cinematikak... 任天堂スイッチ2の発売と同じ日です。今後のシリーズ展開にもぜひご期待ください。 Bueno, bai, Yakuza danak egongo ere seguru, 紹介の途中ですが、ここで任天堂にも関係するタイトルをご紹介します。ご覧ください。 A ver, Nintendon, kolaborazioa. Beste bategaz. Koei Tecmo, Ghost Warriors bat izango da. Zelda, vale. Hyrule Warriors, baina Tears of Kingdomena ingoana. Yakuza danak esan bat ordu, esto pentsa gure bezain. Batez be, bigarren mailako misiñoak etxen basoaz, suerte. Zaten dela horriko oso ondo gotezala. Ez lehengo Hyrule Warriors, Breath of the Wildena. Horren honekia maile mantentzen da ben. Ni justo ontzen dabil Persona 5 Strikersen, dala baitxe, Koei Tecmok garatutako Warriors bat. Eta oso ondo izan. Iataz kore guztan genero, musouen genero hau, baina oso ondo dau. Hori ez, eundaka txarren kontra, bai, Warriors bat, argita garbi. Baina moten da bena etxik Raurun eta Zelda historizoan sakan dute edo, ez? Iraganeko historizo horretan sakan dute. Bai, aro horretan girotute egongo da. Bueno. Eta negurako. Ez da, gizien espero daun jokue, baina ondo da. ご覧いただいたのは、東映テクモさんのゼルダ無双封印戦記です。もちろん、任天堂も開発に協力しています。かつて、ハイラル王国で起きた封印戦争、その知られざる真実を描いた本作にご期待ください。 Bueno, betxet arkezten hona etxeten dabil, Geriltxu bari dabil, stopera, gozapila erakusten. Jokuek ez dizenien be orokorrien gauza interesgarrik zen dira. Gamecubeko jokuek etorko izela suposatxot. Switch Online-erako. Switch 2専用の加入者特典を新たにご用意しました。こちらをご覧ください。 Ai, ondo. Senda orduen joa, madre mía. Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack will be Ya se me ha jugado a Saturn. classic game library exclusive to Nintendo Switch 2. Nintendo GameCube, originally released in 2002. Here are the titles that will be available at launch. Zelda, Mario, Metroidek, Prime Vita, bueno, hirugarrena ez baina.
controlling the wind using a HD bari garatzen gara orduen, originala. Bueno, alde batetik gura bot originala, baina HD bertsioak hobekuntza on asko, hola, Soul Calibur bi. Uf. Ziona. In this 3D weapons-based fighting game, Soul Caliburriko honen asko baitzik, eta linkegaz jolastutea. from the Legend of Zelda series enters the fray. Soul Calibur 2. Prime bi erakutsiko da bela bai. Experience Puf. a world of white knuckle Pezero. racing at speeds over 2,000 kilometers per hour. Munduko lasterketa Party jokurik onena. machines will put it all on the line in death-defying races. Featuring the series first, machine Online eukin customization eskero and honek. story mode. Get ready to experience Emuleta ere orduan ez dut uste, baina, buf. Vale. games that support multiplayer. Up to 4 can play together locally or online. No. Enjoy these classic games with clearer image quality Hone bakarrik erakutsi da and beste, higher resolution than the original releases. You can also check the controls for each title and customize them to your liking. Bitxu ondo. Atzeko botoi horrek... Zebitxo F0 adibidez... Bitxu, Madison Sun Fire Emblem... Vale. Flar joko honek, danak. Nintendo Game Txibirrobo, Jente asko posteko gala txibirrobogaz. Eta hasikera batetik. Nago, da ekainien hasiko gara Gamecube emulatzaile honegaz, emulagai honegaz. No, ondo. And a dedicated controller designed after the original GameCube Ez, mesedez. controller will also be released. It Ahí can va. connect wirelessly and also has a C button to quickly access game chat. Hau bai josiko dala. The Nintendo GameCube Aurro controller, potolo emote nolatzetik. exclusively available for Nintendo Switch Online members, will also be available the same day as Nintendo Switch 2. 当時遊んでいただいた方はもち Bestela eta zio bak, zu, emule. ない方も任天堂ゲームキューブ、任天堂クラシッ Ze ク gusto Wii Uko emulagailu oso ondo dabil. もちろんご覧のハードのタイトルも任天堂スイッチ2で遊ぶことが Ez da bezan Gamecubeko jokuek Switch originalako ongo dizen, ez da? Suposatxat ezetz, メーカーさん baina... のタイトルをご覧ください。 Venga, irugarrena joku gehiago. Deltarune, bai, vale. Aurten estrene behar ziren. Hirugarrena, laugarrena, eta ja horregaz uste dana dozela, edo ez, igual gehiago mirrera. Lehenengo eta bigarrena doakoa dire berez, ametik aurrera ja, bai, ordainpekoak izango ditzela uste dut. Spikesen Undertalen jarraipena da. Ondo. Toby Fox topera. Epa. Hi, I'm Oh, Randy, uff. Borderlands 4, our upcoming flagship Borderlands Tipa oso horren hemen, will launch on Nintendo Switch 2. Borderlands is back. Loot and shoot your way through a world filled with wild enemies and outrageous weapons. We're still in development, and it's already the most ambitious Borderlands game we've ever made. Borderlands 4 will launch in 2025. We'll be sharing a lot of the game in the Txa, months joko ahead. egitxerona deko, bale? There's more Ja, apuruet feature Borderlands egaitxik nekatute gabiz. Hi, I'm Dennis Shirk from Baina Firaxis etxerona deko. Games. We're releasing a Nintendo Bai, Switch 2 Borderlands bai, edition baina of ez Sid Switch Meier's birako ez, klaro. Civilization 7. Berez ganera, Civ 7 zaitz, will ekainien, establish edo an estaien, edo environment no se estrenetan designed dan. for people throughout the ages of history. With the new mouse controls, players can enjoy a more intuitive gameplay experience. Civ 7 launches on the same day as Switch 2. And if you already own the Nintendo Switch version, you can experience mouse controls on Switch 2 by purchasing the upgrade. And we have even more news from 2K. Hi, I'm Lionel Jinx, and I'm Ben NBA Bishop. edo. Our final announcement for today is that WWE 2K is coming to Nintendo Switch 2. Plus NBA 2K as well. We can't wait to see you in the ring. And on the court. Venga, Hollow Knight. 4 kids find this old tattered man. Off they went armed with nothing but youthful enthusiasm and a profound lack of preparation. Boom! Terrible at steering a raft. Let's slay some trees.
Hasi gara ritmoa bajatzen, Hori hartien oso ondo joan dire, baina ja hirugarrenan joku kutretxuek erakusten, ba, ez. Hau ez da Switch bizen aurkezpenerako. Nicely done. Well, I think that's everything. Let's set sail. This time for home. Hi, I'm Dave Crooks. Epa, Enter the Gungeon, epa. Ai, ama, barrize. Here's the first look at Enter the Gungeon 2. Ai, ama. Puf, listo. Countless bullets and aim for the Gungeon's depths. Niri jagune postu doztie. Buah. Now reloaded in a new 3D art style. You can expect some fan favorite elements. Soroa iruden, We're still working on the game, and we're excited to share more with you in the future. Ba, zeona. Zeona. Lehenengo jokue benetan ikaragartzea, proben bidozue. Ez da arreza, baina behin da barriro jokatzeko arrog laike, bueno, zoratzekoa, guzapia dagoz. Tazio, bai, zenbugaz. Gaur egun ez da izlan egon baina antzin oso ondo ibiltzezan. Eta... Bueno, ikutxe mazen bere rolloak eta, baina, bueno, orokorrien stotuz. Supotzatu errezago izango dela, konfiguratzeko eta hori dena, ez da lagongo arazo handirik. Eta Wind Waker zein Twilight Princess oso ondo joate ziren. Oin, bai, netxut, 5 urte. Hello, my name is Adam Badowski from CD Projekt Red. Vale, Cyberpunk. We are delighted to bring the immersive world of the Espero dark genuen. future to Nintendo players for the Ondo first hau time. Switchera altzi. Cyberpunk 2077 is an open-world action-adventure RPG set in Baina Ultimate Edition, oza, suposatxeo DLC-egaz batera. You can transport yourself to the city of dreams at home or on the go. Get ready to meet unforgettable characters and discover engaging stories when Cyberpunk 2077 Ultimate Edition comes to Nintendo Switch 2 on launch day. こんにちは。スクエアエニックスの Final Fantasy. Vale, zazpigarrena Intergrade eta... Eta... bigarrena? 本作はミッドガル脱出までを描いた3部作シリーズの1作目となり、20年以上の時を経て再創作。 GTA 6, Iker, hori ja bai ez dutela espero, Switch birako, igual bai, auskalo, baina nik harina espero dudaz hori, bosta da Red Dead bi. Bai. Vale, bueno, amar minutxo edatxe dugu, zitxo bera bera. Konnichigami, kriston gogoa dago txatez, demoa jolasten da pila guztiaten. Bai ama, hau bakarrik, 2005, kontuz... Listo, ya posino. Horregaz bakarrik, ya posino. Zeona. Ba, bueno, urten zilizon be bai. Izea, luzitzen dabiz, kostetan jaki, data bat emoti, benetan. Baina 2005, pentsena diogu baietz, bai ala bai. Benetan, Modurik kasualenien, baina benetan. Baina, ondo, orokorrien oso aurkezpen ona, esango neke, Switch birako joku gehiago falta jakuz, por supuesto. Espero dugu oin bat minimo erakustia. Baina bai, azken urteetako joku handidanak Switch birako badoaz ja, eta genikuko jokuek, eta, bueno, ez haugarri barretxuk eta Enter the Gungeon bi. Etxe honek baineko estrene bari dauz. Profesor Laytonek aldeu pete asko Switch bizen. Benetan, kostean jaki lagune jartze.
Ez dakit, oza, Switch bizen aurkezpera aproposezin dagun bat jartzeko. Da espada ben egin, apurre pillo remoto ez dela besan mierda, baina... ここまでたくさんのタイトルをご A 紹 ver, 介してき seguís ま agua. したが、次がソフトメーカーさんの最後のタイトルになります。 Vale, hirugarrenan azkenengo jokua, eta suposatxo gero Nintendo bat, etorko dela. Castlevania? Ez da gizarran. I give you my blood. I give you my life. Turn, O wheel, and transport him to a night of moonlight, to humanity's very dusk. Ja, hori napetzen ni betazio, baina. Ai ama, Bloodborne bida. Ai ama, ai ama, ai ama, ai ama. Tosi ez den. Boah. Baina, ez da Bloodborne emoten, ez? Zemen gauza japonerrak edo asiatikoak ikusten gabiz, armadura, soroak, oso soroak. Kara, hau ikusitxe bai Bloodborne da, baina... Ua. Ze zoramen dago. Vampiro modukoa bezala, ezta? Buah. Zelako pelotazoa. Close your eyes and contemplate now the moon, as befits the soon to depart. I pray that you are able, carrier of blood. Dinosaurizioa, zer da hori? The moon tears will flow for one, and one alone. The Dark Bloods. Ez da Bloodborne, baina ai ama. Hau paine bala espero, Trailerra ondo prozesei bierko da, baina oso itxurona dago. Bimita gota sei. Lehenengo guzien, estimera joan da, ia... Hola, esklusiboa. Hola. From Software さんが手掛ける完全新作タイトルです。Horremin izte, どのようなゲームなのかについては Ia, estimera sartzekotan ezin hasi ikusteko, ia PC-era alduko da. ぜひご覧ください。ソフトメーカーさんのタイトルの紹介は Ala, Switcheko esklusiboa ganera, ai ama. 出演いただいた開発者の皆様、また今回の発表に映像をご用意いただいたソフトメーカーの皆様、本当にありがとうございます。ご覧いただいた以外にも Nintendo Switch 2に向けて多くのゲーム開発を進めていただいています。今後もたくさんのタイトルをご紹介していきますのでお楽しみに。続いてはこちらの映像をご覧くだ A さい。 ver, azkenengo jokua. Mario, Zelda, Mario izango, me imagino. Zar bat. Kirby. Mario, Kirby.
Kirby. From Softwareen joku bategaz. Da hostin Kirby bat. Planet Robobot izango da azkenien. 3DS-eko jokue. Ez, lasterketak. R-Raid da. Hola, Sakurai topera, R-Raiders, bigarren jokue. Eta, norena da. Sora... Sakurai, vamos, topera. Ondo. Horreko GameCubeko lasterketa joku oso berezize da. Oso maitatu, Orden, bueno. Espero que te maitxo negas, beste zer goti, Baina postenaz. 桜井さんが手掛けるカービィのエアライダーにぜひご期待ください。次が最後の映像になります。ご覧ください。マリオizango da? Donkey Kong barrize? Eta 3D izango da ganera. Ui, bere diseño barrizegaz, gentiko roto debena. Ostras, txurona, Mario bat da, baina oso txurona dago. Mehatxien kontu kaseta. Wario World ditxuri hartzeo txat, ez dakizea etxik. Azkenengo Donkey 3D, zera, 74koa berez. Niko lotez Country-sek, Country-sek larrona dire, baina honeko eso txeroneko. Epa! Country Returns Tropical Freeze da bide plataformarik onena dagoena. Bale, txurie. Bai. Ez que Countryn render sarrak oso zargeatu dire. Baina honek itxura potenti, joder. Romper Ralph. Banantza. Ondo. Postenaz. Didi gongo da hortik edo. Eta hau segiduen izi, Ustaierako. Nuka garatzen dugu edo. 3D アクションゲームドンキーコングバナンザです。唯一無二のパワーで敵も壁も地面も全てを破壊しながら巨大な地下世界を突き進みます。詳細は改めてお伝えしますので。mundu guztiko honez eta gongo da edo lako zer emoten dugu. ここまでご覧いただきありがとうございます。Oso ondo. 改めてになりますが Falta esan iguales, kainak bost, nazeta binezla datigaz. Ia, preciso. 最後に発売する本体のご紹介です。まずは Nintendo Switch 2の本体です。これに加えダウンロード版の Mario Kart ですotra. Vale, baina venga, precisoak. 詳しくはLaurehun euro. 終了後に公開する公式ホームEz duzu hemen izango, presiorik,駆け足になりましたが
今回お伝えする内容は Suposatxo gero webgunien agertuko dela. 発売までもうしばらくお待ちいただくことになりますが、任天堂スイッチ2を皆さんにご体験いただけることを今からとても楽しみにしています。最後までご覧いただきありがとうございました。 220, bai, ni lako soser, jargi. Neuk be, desde luego lako soser espero dut. Baina, jo, informazio asko. Onda hemen, orokorren oso nada, na? Postekoa, zema jokura gutxi da bezan, zelako kalidade duki da ben orokorren danak, Nintendo estilora, bale, egize da igual jauzi grafikoa ez dela horren besterakoa izan, baina bai, aldi beretin bai, eta Donkey, Mario, Kirby Riders dekogu, hor Nintendo aldetik joku barrizek, baina Fromen joku barrizek dekogu. Ez Baldur's Gate 3 ez da gertu, ez? Da bitxa proposo zala, igual denpora gehiago bierko dabe portietako edo, auskalo. Baina joku pila, oza, muntxe momentu den horren beste egon dire, posible dara jarratzi, Enter the Gungeon 2, oza, GameCubeko jokuek. Eta moten dut anaganera nahiko harin datorrela itxure batien, ez? Mario segiduen estreneko da, kainak bostien, Mario Kart. Donkey ikusten dugu hilebete berandu hau, GameCubeko jokuek bertan momentuen estreneko dire bai. Desde luego, askotan, ya ez da horren beste pasetan, ez? Kontsola barrezikaz, normalien heltzen dizenien eurreko belanaldiko, edo bentset porta askotan ibiltzeko aukeri ukitzen dugu, kontsola barrezikaz. Baina egiz da, ja atzin geratu dizela garai horrek, ez? Nun kontsola barri bategaz, bost joku ukitzen duzun asko jota. Eta bitxu zuitxerako, zenbat helduko dizen, posten azbe azpiegitu egin mantetzen dabela jakitzi ez, Nintendo Switch Onlineko saugarri danak eta joku danak horre uko doguz. Eta, joe, gelditzu barik, igual trailerren bat edo beste repase berda hemen, ez da, ia zer dekien edo. Baina Nintendon, pugun esartuko gara, ia zer dekin ametik, edo argitratu da ben behintzet. Baina moten dugu ez ondinoko ez dugu ez besametik. Baina, bos, Nintendo Amerika esartuko espada. Bas, ez niko ez da behar gitaratu esebez, gero suposatxet baiko duzla ez, kalidade handiko trailerrak eta bidizoak eta, baina, jo, orokorrien, Mario Kartega hasiko gara, espada. Now, what do you think this brand new Mario Kart game will be like? Ez dut dago misterikos, bai. Baina, Bai, Front Softwarena galanta izen da. Kendute hori kolpe gogorra, ez da. Esklusibotasunena. Season, jo, ez mago, oza. Season B, 2025, ja, bai, ez da dute Team Cherryn aldetik. Ez da lagitzi. Ikusko dugu benetan, beteko da ben edo ez euren berbia. Baina hori benetan barriro arretzen doztena da... Ui, igual ez dugu volumenik. Arretzen doztena da Switch bizena aurkezpenien, dati emon barik geratu izena. Esan da ez, 2025 helduko dala. Baina jo, eske bitxu Mario Kart honek zelako itxuriekon. Ba. Season Switch baterako, espero dut baietz. Ez da zer, bueno, berez, bai ez dut egon zan aspalditzik Switch baterako. Switch batien, de hecho, jolastu baliz izan dana, demoan. Eiruko demo hartan. Orduen pentsena edo mantenduko da bela. Hanera, grafikoki ez da goza berezizik zatzen da ben jokue. Orduen, ibialko ban. Jose txuro, no? Mario Kart, benetan, Zma, jantzi zenbat leku. Igual, gezin arduratzen doztena da, zirkuituen egitura horrek, ez? Ja, kalitatien mantentzi lortzen da ben mundu irekizegaz batera. Baina, karagarreze. Igual, apuruta aurrera ditzen dugu, edo. Este jokuren batera guzteko. Zer gizago gonda hortik.
No, zuzenien, fromera goaz, ez? Ez da zalatxarik. For Nintendo Switch 2. I give you my blood. Kapetxe da maz Bloodborne baina, hau ez da Bloodborne, ez? Esaten eban. Eta guztu odolan kontu egaz, odola moto etxut eta kristoanak. Turn, O wheel, and transport him to a night of moonlight, to humanity's very dusk. Ez que Bloodborne da, baina... Giro txaldaketa gozko guztia talan dabe, Aro, Victoria hori manten dute, estilo hori, baina... Armakaz eta... Hemen Elden Ring emoten dugu, egiz izan. Metralletakaz da robot steampunk jantzi hau ja zer dinotxut. Eta hau dana, honek Yoko Taron joku bete moten da dela. Nier edo Drekking Guard olakoren bat. Ez dakit nundik hartun bez. Rinbokazioak edo esango zirenak ez? Horrek saltoak eta... Horre, metraitegaz eskutu moduko bet sortzen dugu, ez? Ema. Van Helsing, bai, hori da. Erresuma batuko girotxe hori deko, baina gero moten dugu badauzela pertsonaia txinatarrak edo azkenin hori erastun espata horregaz doana. Eta beste monje moduko bat ikusi dugu hortik. Hau, euskalo. Baina bai, prinsipio Switcheko esklusiba. 2026. Only on Nintendo Switch 2. A ber, igual gero ez da esklusiba, Beste nun ikusi berko dugu badazpa da. Eta igual ez da esklusiba, espero dut. A ber, beste... Zer dinen internetetik. That's all from our publishing and development partners. We'd like to thank the developers who appeared today, as well as our publishing and development partners who prepared footage for this presentation. Multiplayer game dino ie. Muntxe irakorri dutena gaitzik. Antzadanez... Esklusiboa bai, Switch bikoa. Eta multijokalarire bideratute egongo omen da. Ez dakiz zentzuten. Betiko Fromen kontuk izango dizen bakarrik. Edo benetan dana izango dan kooperatibo moduko zozer. Auskalo, Souls formulako evoluzin hori. Auskalo nendik doan. Baina, desde luego, gauza pilloa, zorak eribet. Ja... Informazio gehiago lortu aldugun hortik. Karagarse. Osa, ez dut ulertzen ez ebez.
Ja, Night Rainin antzeko, bai... Ez luego mundu osoa moten ban, ez? Epa. Ez dakiz zer zan. Honegaz beso pasik, Kirby Air Ride oso joku berezizea lasterketana. Inertzisek eta kontroli berdo guzela, eta, bueno, ez pentsen Mario Kart moduko danik, nahiz eta antzekotasun handiz edukin. Ganera, aukitzi manalako joku mota oso solo bat nun mundu aski baten izten zaitxuen, hiri baten. Eta epe muga baten jokalarizek hobetzen joan behar ziren, euren ontzisek eta hobetzen, gauza horiek lortzen, azkenin lasterketa botateko, da oso ondo gotezan. Horren ia formula horretan be lanien jarraitzen da ben. Eta gero bukatzeko, Donki ez? Donkinak etxiosku bentset. Betiko les danok espero gendule Mario bat, zelan ez? Zutxigaz batera altzeko. Baina ez, Donki baten aurrin gauz eta zorakeri beda. Seguro nago asko kritiko da gara, ja nire lagunek hor batxu dabiz egurre moten. Claro, Donki danagaitzik asko urruntzen dela, eta egize da, zoritxarraz. Baina bestalde kriston itxurideko. Mario Odyssey itxura hori, baina gero gauzak apurtzekoak, eta... Ui, bai, ja baiztatu da, precisoa. Igual webgunin hongo da. Ui. Lauren da 70 Mario Kartegaz. Barrun lauren da hogei edo izango direz. Lauren. Jo, ez da resatu pete informazioa. Muntxa menabil begire da. Vale, bai. Lauren da $50 dino hemen, eurotan, auskalo. A ver, zer dinoen amatik. Ez, lauren da $70 edizio basikoak, hori da. Vale, eta Mario Kartegaz 500 Bof. Espero gendun baino garestitxu hau, Esta bez astakari bet, egiz izan. Bainik Eurogamerren irakurre detuntxe, antxadan ez holan dala. Zuk dinozune jarri ondo daula. Lauren da $70. Ez txartu ninik inabez, eta... Pese bostantzat da, zein da oine autue, tasio. Berotute Switch bizi jauziko da, Play bosta. Sotxurona, jo, eske ez lago pasadie. Bueno, ez dakitzunan bukatu, berez, oin, egurre moteko guni da. Ia aztena zen, informazio ofiziala topetan eta apurka-apurke albiztiek argitaratzen blogien. Baina hori ze, pikenziko debateko jokotan dakitzu. Bestela, bueno, kontu zia espan heltzen Game Passa bai, Xboxen Game Passa Switch bi honetara. Zeia hartu da martxigaz, igual paselik erakoren bat. Momentuz batez, baina ekainak bostien ikusko dugu, ezta? Ja zein jausten dan. Nire betxet asko berotu hostia, ez dut uste bez zuzen inoskotenik, ez dimen jokularri digotaz, oin kontsola barri betero osten azteko moduen, baina tekla guztizek asmatu da bezala moten dugu, Nintendotik, asmatu da biez. Kriston, estrenaldiz izango da, Switch bizen argi eta garbi, oin berotzen hasiko dire marketing kampainegaz, ja, hori bai, beste kontu beda ikustekoa. $50 dire benetan Mario Karten jokue, edo bandelan kontu bet da, edo zer. Zer, desde luego... Zotopetan ezer precisona. Hori topen birka dugu.
Bueno, baize, nire aldetik, igual ja bukatzen, no? Batez behi gurren moteko asmogaz, mentxe arratsaldien albiste bastante idazitoketan da, zeke telegrametik basabizien txapatxo emongo dotxuet. Baina, bueno, eskerrik asko, berton egotiarren, bota zuek be telegrametik eta zare solatik zuen iritsizek, ia seri utzi datzuen Switch bizen aurkezpen hau, eta ia jausiko da, nala ez? Eta zio? Eta bueno, jarritxuko gorbetan, datorren hastien behi ratzaioan, zelan ez, segurunik saio oso askainiko dutxagu, Switch bizeri, ze mereziduko dugu, eta imagineta hot albiste keiza urteko dizela. Ordu eta garestitzak, bai, beretan be. Eskerrik asko, Jargi, eskerrik asko. Ia saiatzen gara ben gauzako betzen, eta ia aurrengoan be hobeto itzen dugun, da zuok ez batera be, besteren baten, ia zuzenekoren bat itxeko aukeri dagoen. Baina bai, Yakuza gazasi, eta bukatzen dosunerako 10 urte gitxi gora bera. Erik asko gomendatzen dutxute, bastez be Yakuza 0 hori, prekueli izango zena batena, hori da Yakuzarik onena, eta asko merezidu, batez be, eragartzen basaitxun dekon girotxe horrek eta mundutxu horrek asko merezidu da ben, joku beda. Orduen, hori ze, eskerrik asko berton egon zarientan hori, jarraitxiko gu berbetan, eta atorren hastien irratsaioan, egur gehiz hau, eta ja apurret ostute, ja gauzak anoraz komentetako gai garen. Boize, eskerrik asko, eta urrigor arte, ongo gara.